check irenga konyo mungino yarule kurati kachari rata te hesabu yae wala ko Josephine Manyisa no ala se building committee abande nguti konyo rule 2000 shillings akitoko motebia chatigire 3000 ngote bolinga na mubatire microphone yatigaire n'abana nabarabumba ari umwana mugire na rusiringi eribuine omwana mugire litalinde Samuel Mugire Simon Manyisa Mugire Manyisa na aru 4000 akitoko motebia iko na atome bengi Dennis Manyisa nera na rusiringi eribu moja Dennis Manyisa nera atoma 1000 akitoko teba thank you 5 tayari Jeria Manyisa na rusiringi 500 Jeria Manyisa go yutabana Manyisa uchi muno 500 nande what do we tell her koraiga umongina ntinaro mu MCA gali mweshimiwo igulenga gakikerere giyekire yenda gali so mu MCA yenda gali yae yenda ya mukwani kumukwani gutwera ndwerane korera nega yonde ochunkwana mukwani busaigo kali gutwara change mu MCA tabu ati change lakini bwanguiga kenyarene no chole tiri bweyo kene kira bwa sabona banga gitoke muga katanya gotara osana injire thank you ma ya tokire ne mi ya tokira sabona god bless you elda tinigo otomandonsi commitment yao ya ikire and we wish you the best jansa itiga kwigore chinchire please to forward ngenteke na go forward wa forward 5000 target 5000 konya wakilire 5000 konya create 5000 kene giati garaga bulente kelio go sign inside to sign tokole to kora to oso kontenga chielde ngo tumande ngo tumanda segete ngo tumanda segete yenda gali nga ngichi atiga ngo yili nga ichi George ngai musindikise chai taru ali bosono yo minto bosono usenkal no mai tanga kyoko moroka sechikoro ku 2500 cash money arab no mo director ne kerosi anto miresi mi 1000 mo director na mutumira 1000 yonga ya forward ine kuje setting number ngonye forward yali kuchia setting number god bless you ni change tapokiri patriana iko wono 2500 ngo komentara ni chomo gani okay na kwa moligeti ichi ikire 3500 the remaining amount 1500 the remaining amount I will gonna pay you gonna pay yes thank you nyasago seseni molikire gabi is gonna pay tingo kuboli ngale delionsi nyasago seseni is a very good gentleman ago tokonya geka sana very much nana bali go straight forward igwa orule 3000 chatigere 7 kwana bono basi nje nari gukwana naki na intu ntwebekete target yita se family yaitu timaite go se mungina nara ataigwete buya igo ngwacha baba okay they confirm imbi o confirm lakini bone target twebekete se family yaitu is 30000 igwa eba wote a family target of 30000 omongina nkanyora nga babekiro mungina se committee akanya 5000 10 ya 10 ndo chelikira 10000 oh 10000 na inde ninge bekirete 10000 yes bono nali getu musani one akanga gentokeke ko ntara geteba yes abasani bane bali bachicha umwalimu Gideon umusani one nje namuchigete igoli tafadhali mwalimu umwanafunzi one nalenga aboli kulikunga night please cha usiku cha koranje nyekoro cha usiku njoo tafadhali ikiwa you're around tutashukuru sana tangorego mwalimu mwalimu osometia wa dads so you can imagine how precious he is kirokende na umusani onara abo ontaro chiyo nyekoro okuimuka goje yes basani bae bali bachicha bagani bali probably akwanerete nande mwachire maybe nabera betara barora we are requesting that you come ondanaro ayo mwanafunzi oliaje mwanafunzi cha usiku night where you nero liko maiga thank you night tafadhali njoo bono mwalimu igobona ngo sindikisa bale igobona lende inje kodwe family yana yes igo ijanga twebekete 30 mwebekete twebekete 30 yes kwa rule 3 na rule 3 chadige 27 ikikinda sengecho getura rutoro ikigotiga na gambete no musani one yes kurukunga Isaiah yes ole USA yes agante bingo nsindikisale ngo nantumira 11000 mwateba mina ngakimagoteba I mean ase 11000 itonalite na wona urajo yonalite ni 1000 yego lakini rende 10000 plus that one monena musisi ni Isaiah sale yon 10000 plus 1000 11000 plus 3 target iliange 27 to arusi 11 ile kachi kutigera sabu ya wangu Dennis kyoko bai 27 minus 7 rusi 1 is number 27 yego kutigera 16000 cha tigaire thank you na gamba no mwana onde nere bona mambyo musani one yes nantumira 2000
no chile simimi 2000 echire simime atatuma, so imebaki 14000 togendere. ngayo mwanafunzi uliaro mkubwa ya tarakwa Eh. ile ngaba wakwanya 400 shillings. uyo no mwanafunzi iko pocket money ondete yo mente ile 4000 iko tali buya Yeah, echi bono 400 shillings. 400 Tiato chikole, tiango tebuna to chikora echi tigo chikora 1000 ni mwanafunzi. Mwanafunzi leta ikoralete emia, tora ichuliga. etiga moment karo mwanafunzi ona Koralete emia nimetengano. Usaleta 200 ya yanko exchange. Leta 200 yanko exchange. Eta ichio sia sokire, sia sok. Pastor igasaba ngachigo soka ni monene. Ene abana. Balenga bale. Leta tukoranda abana sai, tukole limo. Genda gali bona nentiri gendo lenteri 500 kurasa Madamaska holi gali. Madamaska holi magali. Mwanafunzi genda no mugusu. Madamaska ikaransa gabo. Una simu ngayati kara. Egali muino. Thank you. ebi mwana byana mbyale ngabo ngabya chikocha no kunjwango gocheki mubwata mole Mominyoke bwange no as a family we want to hit the target ya 30000. Esi miyoka ya mubora. Esi miyoka ya bora madam. Ikobona nabo kolikie namba ya madam gali atakutumia 500 Genda tu ile namba mwanafunzi. Tutulete namba ya madam pale atatutumia 500 shillings. Atatutumia 500 shillings chinarabe kile cha oligali ngo tomuchire 500 ili chike. Chikeli bu igo chategere 13. Beta gembo atakobokeli ne mayo chibeka bia. Thank you nambe. Why do I feel like we need to do more? This is 100 shillings chategere 13000 ona tigo mwalimu wanansindikise ndole kiko tigara na inche ndole ngakingo chikokora Mbia mono kerona gwanda ngiretio kange card na inche naro chubia mono sana asengencho enchira bwe begete gobwe begete nse moya Nyasaye. Amina. Na inde omwando bono ratigere kaniseye noko babeka Nyasaye. Amen. Ne karakaleti na inje ne family yane ndochenga 8500 inchire 8500. What do you say? Thank you. Kwa tuwatigire 13000 rusi 8500. 500 ingo bachande lakini tali bokongo ile ngachi gotigara 8500 cross 30 ndiga chiko tigara biamono irenga 4500. Thank you so much mwalimu, may God bless you. 8500 richo chirusi renda confirm ngana cho rusia na chirora naleka beki chinyenge echi chategere 4500 ngakiokora teba onye nabwate musani yango nabansindikisa 4500 chitigalete igone litwali civil 500 elige gochicha chategere 4500 abasani bali nabatinge mbrango keresera mutanya kwa yaro yono expect more ngayo musani aransindikisa tafadhali morusia ando mwalimu ochire tigarusie sabo yego robo no mwalimu ochire na ando no mwalimu muya korora abantu banyanjite echingo chibekande gabo tigachira bera ga kiro twara narole tireli biamono mwalimu narole tireli mwalimu sawe naye kwaye sali hata 500 to 500 liyo katobege tobara totereli biamono sana chialire biamono sana tomerando mochokoro thank you na sindikisiru gango kuranda kibese kiana nje nanya gotigali thank you so much Amy ireye gorabo thank you so much, God bless you. biamono basani wa inchego ran bake change biamono kabisa thank you gotu watigairi 3000 musani ona 3000 ngeli 3000 basani ngai bali 3000 wapi marafiki wa Elder tafadhali, where are they? biamono tiga gali yako biamono oli nabanga oli mwana ekyo ekikyatiga bona sengi musani abora nabongo chakurwa nabo chakoro 3000 bana akitoko motebia tiganya samo seseni tiganya samo se Elder, may God bless you, God bless you and God bless you. Igwa Jared kaite kwa likiri nga 3000 nitigera bana ndo mulisi otebele il commit oyiga korokwa Charles Omurwa, one of the oldest we have around, is our dad. Igwa irenga konya rune mwaka Charles Omurwa konya rune 2270 irenga chigotika korwas 5000 2330 kagite sabunere hiyo 2330 27 actually talibo 2730 chigotika 2730 ngokwa na olenga nango 2730 na inche na wabagite kuligiri bakarango mwako itusuko mubika se committee na ba ri usananya ora kintu na gite kuli giji kabura ikinanya orete da kinarete tere shilingi 2200 sabini ore ndi na nyori de kantu kakega na boga ngatiga na ndi sindikise agere
tunyora mabati iguru nga kitogoteba ande ngusindikisana na irenga jina narudi jina na mentiri na ndo mentire libwase 2270 na ndo mentire elibwende igoro tikatora aligi 30 eli 30 yoka oende gwikara omayo karansa 30 shillings choka tiga montange nga 30 shillings choka just 30 shillings tafadhali ama ikorwa endi esabu yetere tiniko muchikumosaba ichindi cha tigere igoro because I know abana bali ali kuchikosaba nje na bali gitiba kababa gani bana bono astari ali kusaba kuchinani nga 30 shillings nga 30 shillings mbobwata warure 30 shillings ya terali anago nje bia mono nyasago sisi asante sana thank you so much tikatogenda se aha nantura koro murai tikatora kora mamugali kyagera bono ngwacha karakana nabo gutinege kake tikatora koro yo akoro kukale nyamweya nero gochobo mugacho gaiga 5000 shillings alinge yes 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 2000 3000 each na cha tome 3000 what do we say yes na cha tome 2000 likagabo boru na bolinsi na bere sai na korwa nere Alex Omurwa ngomote kadi mwamwete thank you Alex Omurwa letre 700 thank you God bless Alex Omurwa yes tigeso egabo thank you so much na gotenga Charles Omurwa ngosirikisole kabisa wake ebeseliere God bless you mongererie mura yako ane beseneri achirabo bia mono ebeseneri achira ekero na ringine simia ina ariko na gukwana kibestie committee mwana na ara ontomire bese yes urwa se familia yangaria mwana okuruku John Ombis yes ontomire siringi kiribu isano 5000 na kwane tenere ontomire kiribu isano arafu no ngakitogo tebas John Ombisi tiganya sanya kumuseseni yes no yonde kurukunga Eda Richard Musioma nero ontomire 3000 ijo jonse kire 8000 thank you so tiganya sanya kubaseseni Elder Richard Musioma is a friend of the church and ando sindikisire chibese chine emia mo God bless you tiganya sago seseni omoria singin chega siengia na singin chaba nabo inaine kamitingo chandoro go chandoro Lamek Musa was part of the committee narabu okay thank you Tinda Morora sijaona mtu anaitwa Madam Ruth Ondeki atakuja baadaye mtu tigalite Madam Ruth hayuko kaitenga the family has done what it was supposed to do lakini nere kara chiche stinare welcome Linda Sire as a committee member we have Jared Omoyo is another member of the committee nero mulikyoito na yana wate target ya 5000 Jared ya muri mwezi bia mono na inche na bugate target ya 5000 basani bane mbali ban tomerete chibesa lakini na forward chance gochia se account yes basani aron tomerete 200 yo ndaga ntomera 1000 US yes yo ndaga ntomera 250 yo naro ntomera bano mambi 400 plus 1000 and 150 chibesa chose chikoba 3500 igo 1500 ninche nchiru kurmayo. All right, thank you so much. Irengati Jared chikoba 3500 shillings out of the possible 5000 niga chatigara 1500 nimete bintu biri mbirasoa yo ichogosonga kyo chakora tarali sabu yi chatigere 1500 totebi moe microphone yako na abantu bayiwete okay kayona tebirenga ninche nchi ochikilie chikilie yes lakini senge juja konyorwa yes nche menta 1000 igoro chibe 2500 what do you tell him Tiganya sanya wo Seseni Jared thank you so much for being with us here and supporting the work of the Lord naro kurugu Edward Omweri naro Edward Omweri is around Edward Omweri naro Tinda Morora Edward Omweri ondoga tafadhali mondangererie Edward Omweri tunamhitaji hapa sengencho yogo siroko tafadhali nerachi ntogokore gatu akore limulio gatu asukiro chimoto thank you tigarangaliwe nkurangeli wale na rodi kurwalia nkurangeli wale committee ya our Sabbath school tafadhali Gideon chuo cha wangu iga yakoro Gideon nyango na rodi chita gabeti gali mabon 15 alichachire abakani gambling nembe no mongere akone echiramo ose ngocha bale echiramo thank you irengachire chukwa naye ase committee ya mate yaru 10000 committee ya mate yaru 10000 out of the possible
na chicho target ile gari kwa nae babe kire target njalengo yalengo open. Thank you so much. 10,000 shillings we receive. Alende una Gideon yango. Koraigo leta 500. 500 chati gara mal natural. I saw it. Leta mai gochianja. No monto mu ya Gideon. Nyasa go sisi nilie ma leta 500. Leta 500 koranje. Leta 500. Rusia ye wale tu rusi nko yao. Ene yao yalenge. Na lete mi Gideon. Lete mi Gideon. Nyasa go sisi mawe ke tisa nyame ngoroli. Bantu tomanyiti. Bantu tobuati. Na ande ke bwata ni chiro. Ngo kwande ichonge mi ngeli bobono. Ngai mitukole. Ngango exchange. Ondete ogusindikisa nayo koraru 500 mai kubarangira ogusindikise. Ngemi mbiri nko emie. Just do that. Thank you. Nyasa go siseni. Nani chatigaire still akiri ene tikatogotigere. Kiagera chiriko leta na chicho. God bless you. Kamiti ya mate Mungu awabariki sana. Nyinyi ni wetu. Tikatosirane igo next time nane ngocha gutatuli na into. Na into bo next time oraturange toche mata alitubaile 10. Tego tebanga mina. Ndogote ba mina. Na itu abashiri. That is how we build each other. Tikanya sawa ende kwa sisi I know they'll still come as a church. No daro go msindikiza. Kuna mtu anamsindikiza? Ngai bale. Kure kanisa? Kanisa mbali gocha baada ya kusema gocha bona hiyo. Gocha bale the church will come. The church will come as a church. Ngaite mwe bageta as a church also. Use ne committee nsemo. Thank you. Tikanya sawa sisi ni asenge ncho yogo ikirabo. Nima itenga my MCA nkogenda bale somewhere. They also rush somewhere. The director of international wako minyoka pastor kuna mahali anafaa kukimbia in the afternoon. What I want to do kiagara ni maitasa wako fall, especially our team from KCFM, ninajua mahali wanaingilia sana. So I want to do this. Especially ya bane kadi ya bana 5,000. Ile ngachi ya rotu Jared. So far abana, what is the balance from their card ya 5,000? Mkole ba wate kadi ya 5,000 alafu nitakuja kwenu so that ni malizane hapo. So the family najua so 5 barwete 2,690 chikatigara irenga ngaten boboi kwa gato richi coin ngesabu hiyo. Kuna mtu anaitwa hapa tafadhali ngesabu hiyo abana. I want it all together. Esabu hiyo ngewe ichialenge 5,000 to abate kadi ile bati elimu abana wako togolera irenga barule in total. As at now tulikuwa tunakusanya kila sabato, watoto walikuwa wanakusanya kila sabato irenga chekire 2,690 ngikobeke sawa 2,700 igoro noturusa ne bwango ngesabu yebe very correct. In the meantime I want to call a group whereby they fall egerenga lao pastor na pamoja the team ile radio itakapokuwa inatoka waondoke. I want to call him because that is where that falls achiche. Now that family njoo ni very fast, family njoo very fast. Nikimaliza hapo naingia tu wa members wa kanisa wale ambao walipewa cards. Alafu of course MCA yako hapa and then tutakuwa tunaingia kwa wageni wetu baadaye. That is in case MCA atataka kutoka mapema, will always be gracious enough tumruhusu achomoke. So the family tafadhali ya Lucas Omaya abo ni familia yani tuacha chibagaiga ona ojirebere hiyo. Ora ojirebere hiyo. Each family vere is my neighbor galinka ne jirani yani. Bona njina mora bono mambia kana algo itaiga gotira goche kanisa. Ngai bale the family tafadhali ncho kero montago tena sabu ende gotenena to wasego tena sabu ende gotena boronge very fast. Igo ngesa bali abana neronga jete still wakiendelea kuja tafadhali. Njoni very fast. Where is Lydia? Where is Steve? Steve amekuja hapa. Thank you. I'll want to do this. Chitage chiti chalengiga. Sabu elinga. Ndati tenkole sabu ya wana kwanza alafu niwakaribisha. Mwakole usengo ilele ngaki yake. Tuacha tumaliza hapa because of time. Microphone ili endenga yere. Yeah, thank you. Mongere elinda bono. Now we are saying the targets and meeting the targets through us. Nabasani bali baito to ikere talibo. Wanangu kwa na tuli target chiri. Itaka nabate yengana ya kolete. Wanangu kwa na target na kufikia hizo targets. Ranga yogo chakera. Ranga yogo chakera usengo rugora aligo chiali usengo rusa aligo chigoro. Ranga yogo chakera yabona. Thank you. Kurugoro chinse from the head to the toe. Yes. The captain. Yes. Mwara na embao yonde karawa akachipenda rojali mpiro mwara World Cup. Messi waka na Mbappe they were the captain. Baba target. Kare captain ite kanyons na abane ba kanyons. No. Devang target yan. Eliende, thank you. Tebe target yang yaneng. Target yao yalingi 150,000 Kenyan shillings. 150,000 Kenyan shillings. Okay. Yes.
Atumire chibesa iga. Musana to kora koma obisio mwatu bagati ontumire 5,000 shillings. Amen. Sina marora nchuko chango ga. Eldo Kono. Nchuko. Thank you. Muswati onero mwatu bagati ontumire 2,500. Amen. Mutunga tengo nya commentare. Thank you. Aisa koke mu 1,000. Thank you. Amen. Ronald Mose 2,000. Amen. Musanya basane bane mbale baru Nairobi bakoro kwa Mr. and Mrs. Nyambati. Thank you tafadhali. Njooni tafadhali. Can come. Nyinyi njoo, nyinyi mko na sisi hapa tafadhali, just come. Ona baitonka iga bakuru kurikemera rogaiga. They really helped us so much. Oh, Nairobi no bamenyete. In fact Nairobi no babigete kirege no bagwe tubule mali kwere babige tororo nyombe ngale kabisa nene kabisa nunchugocha ya mama chugocha. Oh, no, she is a very strong woman. Pala Nairobi kansa nete ndi kansa nete Nairobi because of what she's done there. Mugaka chugocha. Okono ongere 3,000. Okono molisi okono olete 3,000 chibwatae ndio chibekerania bwamo. Na ndo chomobekere 2,000 esi mime. Like pledge ya 2,000 yo koni gochigoso ase sabu yae ile chisa na 5,000. Thank you mwalimu. And they receive it yeah. It's just 5,000 shillings from our mom. Mubwate gato kwani. Abana banyasaya nabakwanira mbia mono. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Hapa ndio tunabarikiwa. Nashukuru kwa kunikaribisha kwenu. Mbia mono soko ngari gani mwakaruka sina bana baye. I'm so happy niko na familia yangu pale. Naacha kuwa represent simu wave to the church. Tafadhali the family, thank you so much. Kuna mzee wangu Amen. Na Naomi my last born, wengine wako njiani wakituma tutaleta but Amen. Kuna ile niliamka nikakuja hapa nitasindikisa ya pasta 1,000. Amen. Nitatuma leo chioni nikifika town nitaituma 1,000 ile niliamka ya mabati ya leo. Amina. Bwana wabariki. Amen. Thank you so much. Super matron. Mwako olio yote na is my first elder in the church. Ngoja kwa Nairobi ara cheko elder akiba kwani ga. First elder tafadhali. First elder. Mbia mono. Tigango yai. That is our first elder Dagoretti Central SDA Church Nairobi. First elder ndae ngai kende rachira ndima itengango kora batole tataraira na okonyora chiachire nandi kora ngai kende yo stingo a system irenga chigocha enamba ngena mbeli momolikere na mbeli momongere atebere ngana atume 1,000 what even 1,000. Thank you so much mongere nikajara digabwa ni namba ya ninyi majete I saved it very nicely. Yes please wesirgo kole sabu yao tusuke bwango toikerere oria. Yes check it 23,500 Okay one chianere njirega lakini nene ntara kore ngane onde tare ko onde na ande musanyo onde tayomba ta asukelie sabu yake 23,500 ngane nere ngokora kuruma gero nero yane lakini nende osema tigana aranya kore ngani. Yes rusana ni sabu yonte biwa nongena kia bwenda kokora kurose 150,000.
Yes. Yes. Yanchire. Namanyira abasani bana bange mbara emana kwaneta mona barabwo. Nonye nabande mbarorana banyorete message ya mubasokana bali mbwata asesimi. Nariko bali request bansire elinde ngwenera na itego ikegorie yo. Elinde elio enyumba ya monene yagachwe. Kamurarangeri kugocha. Yes. Basani bane moche. Tigana soma. Rasoma bali bagotomeire. Yes, mugwatere simi iyo. Elinda rasoma bali bagotomeire nyakire simi gwata ine simi manchire cash gwata in cash so that toma nyakire ngachire simi. Yes, ngabasome bwangu ngange turi gukora tugukura gabutu bakira asubene uri. Tageteria yanjaringe ntambe igobono temonyo kwebanga yes. Musani ona yo manarororo korokwa Elizabeth Bosire. Yes. Igale ense ya isiko nera nantomerete siringi 5,000. Amen. Oyo minto narororo okorokwa Victoria Nyangwara ore kamati yana agantomera siringi 500. Muno kwa hesabu. Margaret Kebaya no musani onale jogali yago agosirikia nere nantomerete siringi 1,000. Amen. Samuel Nyambane brother yana agantomera libweyemo. Amen. Daudi Misiani nigale fundi yana okolanda oselie binto nande umusani agantomera siringi 200. Amen. Ruth Omali agantomera siringi 1,000. Amina. Sabino Nyangi no mwana wane korungalia nere na mwete kadi nigansangirete siringi 600. Amina. Na boigo brother yane korokonserio na antomera siringi 300. Amina. Dori Kombati no mongi na to korachi congress nere nigaere na antomera siringi 500. Amina. Jemi Masimba igaro mwana one koruseito iga siringi 1,000. Amina. Karen nigale sister yana ontomera siringi 200. Ano Amen. na 100 yoko rusi. Waka korusi Lakini amina. tena nyebekera nigo bono 5,100. Amen. Francis Boruma igantomera siringi 400 oine plata yane. Amina. Mochacho keo korweskimu igale my cousin igantomera siringi 2,000. Amen. Joyce Nyaundi gale cousin yane korwali abande bamumanyete na Joyce Clement nere nantomera siringi 1,000. Amen. Rinet Mogaka nigaro mwana one na denko igale nse ya isikake nantomera siringi 1,200. Amina. Tabita Maroko nere no musani one nantomera siringi jende yachi. Igo echigana chinatomerwa Irenga toto yao. etoto yande yaba 22,500. Ojara direnga teko baigo. 21,800. Wele 21,800 tuocha. No manyete. George tena wangu tuike sawa 25,000. Ase iga basani badi bana mwensi gakimwa na kwane tamo na inwe na bamogocha yo minto karo. Yes. Simanyete yo minto karo. Mongi no tatemeti. Ongwacho. Wikelera abantu. Karo ni ongwacho. Tafadhali incho. Yes. Mbale. Na bana nganjete. No yo minto jen. Just come. Bali arangeli chigocha bwangu. Abana nganjete mono omwana nale nganjete olengo koro kwa. Yes. Ngocha bale. Kose chakyo minto teneno. Yes, ngocha bale. Ababagani bali bachige tune tafadhali. Onye moraiga just come. Nyasaye no muyani moimo kerere igoro. Amatu konsini moimo kerere igoro. Nyasaye no muyani moimo kerere igoro. Amatu konsini moimo kerere igoro. Omwana oyo iga. Yes. Omwana nganjete. Nigaro yone korungaria nande igare ngo omusawi oito. Yes. Bana bamwe abambarororo nakineti. Twarenge gotara mana barabwekero. Barenga bakeiga. Bono ekero nakwaneta mono omwana oyo. Janet yakorogu Janet. Ngakumuga korio yakorogu twa mokare. Janet Monari. Twakwanete nere. Igona ba agonsindigisa. Nangonsindigisa ara. Na tomete chiru 10. Ase ncho kwagache nyomba yo monene nakimogoteba. Amen. Amen. Na mwana oyo ne karo nere na kwanete nere asindigise nere na moete kadi igo karo tebango kwa bikirenga Eko bara chike 10. Yes. Na kimoro cha mangana yako genda
Mheshimiwa Naki, karibu sana mheshimiwa, tuatenga toko mate ichozi tuatenga. Yes. Bwana lero ototegete kokoreki kwagache nyomba yo monene. Amen. Janet jaikire ten. Yes. Naye nakwete kadi. Eyelibo. Bwana lende nande Naki. Na Pius natoma 400 namusindigisire nemia. Sawa. Pius oinonde brother yaye. Igabana bane muro chimbanga njeti. Sana. Yamana naye ko konyara kanto samu ya kwantebia na baone nche ngosindigisa. Thank you so much. God bless you. Oyakro ku Madam Jackie. Nasindigisa kale na. Eluwa sindigisa no mwa. Nasindigisa mwa kolya. Madam Jackie no mosani nero sindigisire na siringi 1000. Amen. Imbi yamano oyo no na motenene tenyakia kantebi wakore tenyangiria ekangokia twakorete bono kali kale twakorete bono iga akantebi ngane nchonsi tenene na nchana motenenera onsindigisire na siringi 1000. Amen. Jacinta nera uchiko ikuno oyo ngotare kiabira oyo gakwenda Getare Central uchiko iku Jacinta nera na manyete ateba moire siringi 50. Amen. Tongere neba twakwana Janet oyimosiko minto ntebi ngano no ara monainu tango na baikaga iga lakini garare Nairobi oteba nganga kiende yonsi yo mochangora abega no ara monainu igara kiabira nero ya mokineti na nero ya morera mpaka buna igeteiga. Thank you so much. Mangana iyo njeni narora jeni lakini na wale go chato kwani kolende ngongwani ole no madam Oyakro ku Madam Alice. Madam Alice ndengo tukwani ale. Kiabira mbia mure. Mbia mono. Mumanye to mondo yo. Na ro kiabira. Uwe tu no mulisiru kasi akonya wote kurwa. Nje no kiabira.
Amina. Thank you. Chire cash money chonsi. Irenga chire chonsi. Tukwegenete mbogo cha kubarabone omukole. Bantu balendete ndusi abono mwabara bwango lende oyo ndali gutuka bwale konkonya bwango. Basa musa ndali gutuka iga 10,000 icho chinande 10,000 confirm bwango. Ba confirm bwango ni twasuka bwango tukukora kurwabo likono likango mwamo ngera ntengo. The next 10,000 kiagara bangani balente tibasoke ko bako myoka segete echirenga chekire. Yes. 22,000. Amen. 22,500 plus serious indication CPH go chiabo na omoko bara ili nemato hesabu ya baadaye. Oyo kange to mote target ndio ya 50 gali ndi to mo challenge lakini next okekorwa iga. Nande chinkuja kusuka chire. Tikanya sa kusen ngale bese yaron. Kongera nakune gasiawa. Ngemirende mengira ni chiali bwango. Ngemiyangira ni chiali bwango iga. Kongera bese iri gasia ono kongera ngachi onsi ganko echi. Ganko echi chine chingie. Chine chingai. Ngei. Thank you. Nyasago sesenie na bantawa. Nande chiamente kalile even father. Mekera sisa bweli ya madam walisiga. Nyasago sesenie aro nyasago sesenie madam. Thank you. Oyombo angali. Thank you. Chuwango wango Lydia. Chuwango wango Lydia. Lydia alikuwa na target ya 50,000. Happy Sabbath. A happy day. Happy day. Happy Sabbath. Okay. Yes. Gokora kurugo yango chase madam kuruku madam Lena. Senge chibagani baye nimetenko genda bale somewhere asiba kugenda very fast. Target ya 50,000 ya renge. Ichidirenga? Okay, it's 50k. It's 50k? Yeah, plus 1,000 to the It's 50,000. Ngakimoko motebia. Kerwe ayetongola nyasago sendi na wayalengi very brief igo. Untunaro kumosindikisa boli. Untunaro kumosindikisa. Kurati omaya traga ndete tenda kora na madam because wageni wake wanaenda. Omaya atakuja baadaye. Kuna mtu anamsindikiza huyu. Madam ulio kili 50,000 rais igo. In fact 51,000. Thank you. Echiga. Ujikorwa sadadi gani. Ai Rusia rugia yo bako mosindikise. Muligali. Kurakala igo muligali. Thank you. Nchiyo cherapi. Yanganchirego. Sikawocha mutu ega wono manu. Nerali kwanyoliro usindikise. Oli akoro Peter Abraham Monda. A very good gentleman. Sani mbale mbwate bamaye bintu byano bisuwa no bonge na bwa okere 500. Nkigotendera lege bese. Gwachange. Thank you so much. Peter Abraham Monda nande no mogeni wo Steve Olenga. Gwe karansiranga abwa tonya kwenda ali karansira abwa. Nande ngochole saiga. Thank you so much. Nyasago sesenie sabo yawe kuru kuchialia. Thank you na mwe karansa nyasaga ndeko nja kubasesenia oyakoro ku Lena Moranchinga chinga nero yote ne gaiga ono lende ichana chitenga ngakole ngani liga bali ban mutama itikonya igo ntwaroranete buya to kwani yale elinda bagani baye bachiche target ya just 50,000 shillings only twachike wa muchakire tese linde ko tunyako mwali gani ngora next time nabutora mwe mi around 200 kogende ntwali ko chakire gorali 50,000 only kwa bono. Usafiri wa mbinguni ya mjambo. Hatujambo. Hamjambo tena. Hatujambo. Yaani mama ustuire. Tika ustuire. Na bugana na astukire, Lydia nero ustuire. Aisigo. Nata waya tika na ngara. Astoroji wako. Mama na sue. Bia mono nje I put so much effort kwa kuweka matangazo lakini niliita marafiki hapa. And unfortunately ndo chaba sani bane mbono bagenda tekuru so it could be na tokokora na ndiko sanginenda bande bagenda like for example mheshimiwa Steve Arika kwa function fulani alifaa kuja hajakuja na hashiki simu lakini hapa nina marafiki Rogers Nyeneti Martha